Казакстан Ислам университетинин ректору Абдышкур Нарматов келип, Москвадагы кыргыздарга баян жасамакчы. Ошол Абдышкур Нарматовду азыр күтүп атабыз. Ушунча эл чыдамсыздык менен тынчсызданып, сапка тургандай тынч өздөрүн жакшы алып күтүп отурат, аябай күтүп. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taqdirimiz uşul günдөр жараткан Allah Taala çeksiz maqtoolor пайгамбарыбызга дуа саламдардан кийин урматтуу мекендештерим, урматтуу бир туугандарым, барыңыздарга Allah Taalaның тынчтыгын, берекесин, рахматын каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Андан кийин урматтуу мекендештер, сөзүмдүн башында барыңыздарга 1436 Hicrat İslam жыл санагы менен жаңы жылыңыздар менен куттуктап, жараткан Аллах Табарак ва Тааладан силерге кааларым жаңы жылдагы бир белек. Бұл силер үчүн күн менен айды белек кылбаймын. Күн менен айда кези келген кезде батып жоголот. Ошондой эле кар менен шамды белек кылбаймын. Алар ээлип жок боло турган нерсе. Гүлдү белек кылсам алда соолуп кала турган нерсе. Сөзүмдүн башында 1436 Hicri жылында сиздерге 3 сөздү белек кыламын. Ушул 3 сөз менен дайым бекем жүрүүгө Аллах Таала баарыбызга насип этсин. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Akbar. Süleyman Peygamber özünün askerleri menen, celdetleri menen, üstünde kanatlılar, canında bardık canavarlar askerleri menen ötüp baratsa, jönököy bir dıykan, karap, o Davut'un balası Süleyman'ın mülkün karap. Kanday bayıp ketiptir, üstünde kanatlılar, canında canavarlar, askerler koştor jüröt degen kezde, Süleyman Aleyhisselam jana dıykanга karap aytat, Davut'un balasının baylığına, biligine aldanbağın, bu bari kala turgan nerse, tarazıga koyula turgan nerse, bir insanın aytkan tasbisi Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kelimeten hafifeten alel lisan, sakileten fil mizan, ve habibeten ila rahman, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah'ın azim deydi. Ek söz, Subhanallah ve bihamdihi, iki söz tilge jеңил, tarazıda oğur, jaratkan Allah'a en süyüklü söz Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah'ın azim. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah'ın azim. Bu iki söz tilge jеңил eken. Allah'a en süyüklü eken. Kıyamatta tarazında en oğur bola turgan kelime eken. Uşul kelime menen tiliңерди öldürüp жүрүүdү Allah nasip etsin. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım, жаңы жылда 1436 yıl. Sizlerden özüm için, jana sizler için Allah Taala'dan soranarım, Allah'ım bizden 3 nerseni alışmasınız. Fakirlik, muhtaçlığımız bir gana Allah'a olsun. Allah kanca tilensek Allah Taala'dan tileneli. Vadıyık, jana tar jaşoodan Kuday saktasın, kaygı kapadan Kudayın bağımızı saktasın. Allah Taala bizden bağımızda 3 nerseni saktasın. Den soğluğumuzdu, üy-bülöğümüzdü, және ең негізгісі Allah imanımızды, dinimizді сақтасын. Allah Taala barımızды 3 nerse менен бактылуу кылсын. Kenен rızkı versin. Adal rızkı verip, adal rızkımıza bereke versin. Allah'ım bergen nimatına şükür kılıp nasip etsin. Jana barımızga uzun ömür versin. Uzun ömürde Allah Taala razı bolo turgan amaldardı kılıp ötүүnü nasip etsin. Jaratkan Allah Taala barımızды 3 nerseden saktasın. Dozok otundan saktasın. Allah'ım kör olmaganlarının közüdön, jaman adamlardan aylasıdan barımızı Kudayım saktasın. Cenab-ı Allah Teala barımızga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde وَمَنْ عُطِيَ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَزَوْجًا أَوْ زَوْجَةً تُعِينُ عَلَى أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهِ فَقَدْ عُطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kimge Allah Teala zikir kılgan til berse, şükür kılgan yürek berse, sabır kılıcı dene vergen bolsa, dünya işinde, ahiret işinde jar bolo turgan, jölök bolo turgan, jardamcı bolgon,
ömür joldoş berilgen bolsa, al adamga Allah Taala iki dünya baktılılığını beriptir deydi. Allah'ın barımızga özünü zikir kılgan til, şükür kılgan jürek, sabır kılgan dene, ahiret bul dünya işinde barımızды düşüngen, ibadatta jana dünya işinde jardam bergen barımızga Allah jar nasip etsin. Hurmatly musulman bir tuğanlarım, bugün men öte özgöçe baktılılığım. Baktılılığım özümdün mekendeşlerim, yüzlerinden iman nuru kelgen, Kuday yolunda cihat kılıp yürgen insanlar. Cihat degen sözdü men sizlerge, hurmatly musulman bir tuğan, terengmen düşündürmesden burada oylanmagılar. Oy jügürtüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen oturdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin canından bir kelimeti kelişken, figuraları kelişken, özü sergek, hareketçen bir jigit ötüp barajattı. Sizlerdey bolgon, küçke tolgon, sergek jigit ötüp baratkan kezde sahabalar karap durup, janagı jigittin kiyimi de taza, den soğluğu da çın, kelbeti de kelişken, sahabalar karap durup Peygamber'e mınday dedi. Uşul barajatkan jigit Kuday yolunda cihat kılsa jakşı bolmak dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan tüşünügün oңdop Peygamber mınday dedi. Sizler körgön ötüp barajatkan jigit, oşol kelbeti kelişken, sergek barajatkan jigit, eger uyda oturgan kiçinekey baldarımды bagayın dep jürse, al Kuday yolunda dedi. Bötön jerge elge kelip, oşo uyda bala çakamды bagayın, tamsalayın, başka kılayın dep jürgen sizler, Allah'ın yolunda jürgen jigitlersiңер. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem janagı jigitти karap, eger bul jerde ötüp barajatkan jigit uyda oturgan karıgan atası meni enesim bagan dep jürse, bul jigit Kudayдын yolunda deydi. Sizler de bul jerde köpüңөр ayıldağı uydögü karıgan ata eneňerdi bagayın dep uşul jerde jürösüңөр. Sizler Kudayдын yolunda cihatta jürgen jigitlersiňer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler görgön jigit eger özünün namusun saktayın, tilemçilik kılbayın, Allah meni aziz kılıp, sıylуу kılıp jaratkan, çiğketten bolgon özüm okşaman bendeden bir nerse tilebey, özüm namusumdu saktayın dep çeke teri menen emgek kılıp jürse, al Kuday yolunda deydi. Sizlerin araňarda oşo üýlenböstön, jata enesik emes, özünü keneçek turmuşumda oňdoyun, jakşırak tamsalayın, özüme jaraşkan bir jar alayın dep jürgön jigitler bular bari Kudayдын yolunda. Andan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eger sizler görgön jigit el körsün, koca körsün kılıp maktanıp, başkalardı şıldıngdap, özünün janagında kiyimi menen başkası menen maktanıp jürse, al şaytanın yolunda deydi. Kudayım şaytanın yolundan barыбызды saktasın. Ova bugün men sizler menen urmatly musulman bir tuğandarım, negizgi toktolo turgan kebir temalarımız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bardığımız adam atanın baldarımız. Atasıga okşogan hiç kaçan özüne zulüm kılbaydı. Kana atabızga okşogan insanlar bolsa, ataga okşogan bul namus uyat emes. Adam atabız beyişte Allah Taala tıyıp salgan nerseni jep koydu. Sen de men de hiç kaçan bir günde perişte bolup körgön emesmiz. Perişteler Kudayдын buyrugун atkarat. Allah Taala tıyıl degen nerseden tıyılat, alardın naksı yok. Alar bir gana Kudayдын buyruğunu atkara turgan nerse. Biz hiç bir gün perişte bolup körgön jokpuz. Biz adam atanın baldары, çiğki süt emgenbiz, ham süt emgen, bendeler barımızda katağız var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul ibn adam hatta'un ve hayrul hatta'ine tawwabun. Bardık adam balası kata kıluvçu, kata kılganların en jakşысы katasın moynuna alıp tövbe kılganlar deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde "At-taibu minez-zembi kemen la zembe leh." Günahdan tövbe kılgan adam hiçbir günahı yok adam siyahtı deydi. Hurmatly musulman bir tuğan, bardığımızın katağız var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir suyuncu hadisin sizlerge aytmakçımın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde mınday deydi: "Vellezî nefsi biyedih lev lem tuznibû lezeheballahu bikum ve leca'a bi kavmin yuznibûne feyestağfirûnallâhe feyaghfiru lehum." Hadistin manisini okuw üçün bir Peygamber'e salavat. Peygamber mınday deydi: "Eger sizler günah kılbagaныňarda Allah Taala sizlerdi jok kılıp başka bir kavimde gelmek, al kavim günah kılıp
Allah Taala'dan keçirim surap istiğfar aytmak, Allah alardın günahını keçirmekti. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bendenin adam balasının sıfatı biz katakıladık emmiz. Bağrımızda günahımız var, adaşkandığımız var, müdürülgen keyde tuyağımız müdürül jığılabız, tuğra joldan adaşabız. Biroq Allah'ın rahmatından hiç kaçan ümit üzbeybiz. Yaratkan Allah Tebareke ve Teala kerimetli Kur'an-ı Kerim'inde Zumar suresinin 53. ayetinde Ya ibadi kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba cemi'a innehu huvel gafurur rahim. O ömürler israf menen ötközgön bendiler. Tuğra emes joldarda жүрген bendiler. Allah'ın rahmatinden hiç ümitini düzbögülü. Allah bardı günahlarını keçirir. Sebep Allah al keçirimdi jana mehrimdi zat. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in canına sizler siyahtı bir jigit geldi. Jigit gelgen kezde al dardın aytıp geldi. İçinde tınçın algan bir dardı var ile. Gelip Peygamber gamınday dedi ya Resulallah inni usubtu imra'atan fi aqsal Medine ve aleştuh. O Allah'ın elçisi. Men Madina şahrının bir çetinde, balkim sen de Moskvanın bir çetinde. Bendeden yaşınıp Allah'a körsetip. Peygamber'e kelgen jigit Madina'nın bir çetinde bir ayal menen bolup kaldım. Aleştuha. Aga bu her türlü ilaç jasadım. Birok erkek menin ayalın arasındaki cınıslık işti kılgan jokmun. Andan başka bardığın jasadım deydi. Kumarımды kandırdım. Cınıslık işti kılgan jokmun. Andan başka barın jasadım deydi. Ha ana. Mına men senin aldığına keldim ya Resulallah. Adaştım. Kumarımды karmay algan jokmun. Jaman iş kılıp koydum. Canına keldim. Faklı bir meşit. Emine kalasan hüküm kıl. Kanti meni günahdan tazalaysın dep. Günahından tınç alıp Peygamber'e keldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul jigittin sözüge köngül burgan jok. Ukkusu gelgen jok. Musulmanın balası kumarını aldırıp şahvatın tiyalbastan çoçun ayal menen bir iş kılıp koydu. Bir gana cınıslık iş kılgan jok. Andan başka barıp neseni jasadım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ukkusu gelmegen kezde ümit ölüp günahdan tazalanayın degen jigit Peygamberin canından sumsayıp alыстap barattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem canında bir sahaban aytdı. Çurka aytıp gel bu jigitти dedi. Ne üçün? Sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu jigitke cevap verilik kezde Peygamber cevap bergen jok. 7. asmandan Cebrail aleyhisselam kerimetli Kur'an'dan bir ayet alıp geldi. وَاَقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Jigitти alıp kelgen kezde bu ayetni Peygamber oku berdi. وَاقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. Namazını oku gündüzün iki tarafında. Peşin namazın, asır namazın gündüzde iki tarafta. Peşin can asır namazı. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. Keçeki namazda oku keçki namazı. Şam kuptan cana bandat namazını. İnnel hasenat. Elbette jakşı soğuk işler. Yüzhibne seyyiat. Günahlarını joyup jok kılat dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette okuyan kezde Cenab-ı jigit suyunup bu ayet Cenab-ı Madina'nın bir çetinde günah kılgan jigitke düştü. Kaygırma. Adaşkan bolsun. Adamlık sıfatın karmak. Bir günah kılgan bolsun. Namaz 5 vakit namazını oku. 5 vakit namaz günahlarını joyup jok kılat dedi. Sahabalardan birisi durup ya Resulallah bu ayet uşul jigitke taandık mı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet bu jigitke düştü. Biroq bu ayetin hükmü bardır ümmetime dedi. Oşondan hurmatlı Müslüman bir turgan bu ayetten maksat mes okudan maksat günah kıldılar dep günahga çakırып emes. Men sizlerden meni de günah Allah keçirer eken degen ümitsizge düşpögün. Allah'ın rahmatidan ümitsiz, imansız gana adam Allah'dan ümitini üzer. İmanlı adam daim ümit kılar. Yaratkan Allah Teala o ömrünün israf menen ötközgön bendeler Allah'ın rahmatinden ümitini düzbögüler. Allah bardı günahlarını keçiret. Kimde kim Huday Teala meni keçirer eken dep ümitin üstü. Tövbe kılbasa, istiğfar aytbasa İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhunday deyip uşul ayakka iman keltirmeptir deyip. Bu ayakka işenmeptir deyip. Bu ayakka işengen bardığımızın günahımız var. Günahlardan ümitimiz üzbösten Yaratkandan jalbarıp tövbe kılıp keçirim suraglar. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğun bir cihattan kebir sahabalardı jogotup dinsizler bilen sallaşudan kaytıp gele jattı Madinaga.
келе жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жанындағы сахабаларға қарап мындай деді: сілер кичинекей жихадтан чоң жихадқа қайтып келе жатасыңар деді. Сахабалар түшінбестен: о Алланың елшісі, қандай? Жана біз дұшмандар менен сабылаштық, арабызда кейбірлер шахид болып кетті. Үйге бала чақабыздың астына келе жатқан кезде сіз чоң жихадқа қайттық дедіңіз, мұны қандай түшінсек болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: жихадул акбар, ең чоң жихад нафсың менен жихад кылуу деді. Инсандын ең чоң жихады өзүңдүн нафсыңды жеңүү. Нафсыны жеңе албаган адам тамекинен жеңилбесең, тамекиге кул болуп тамекинен кутула албасаң, насбайга кул болуп насбайдан кутула албасаң, атың өчкүр арака, пивого, виного, башкага кул болуп калган болсоң, кечки клубтарга кул болуп калган болсоң, казинолорго кул болуп калган болсоң, сен башка эч бир нерсени жеңе албайсың. Кумурсканы да жеңе албайсың. Биринчи нафсыңды жеңүү. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандарым, мен Кыргызстанда көп сиздердей жаштар менен башкалар менен жолуккан кезде бүгүн кээ бирлер азгырылып Сирия маселесин башканы айтты да. Мен Кыргызда ачуучундук, бул ачуулугу мен айтуудан тоспойт. Бирок дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Мен каттып айткан кезде кээде айтам: Сирияда сага бышырып коюпту. Sen birinci üy bülöğündü. Üy bülöğü bul. Koğumdun bir bölükçesi. Üy bülöğü общество, koğumçuluktun bir kirpiçi. Oşol kirpiç bekem bolsa, bardık imarat bekem bolur. Bir üy bülöğünün bekemdigi, koğumdun bekemdigi. Bir üy bülöğünün imanduluğu, koğumdun imanduluğu. Bir üy bülöğünün baktıluluğu, koğumdun baktıluluğu. Oşondan en birinci emeli biz üyüzden başlayalım. Özümüz bala çakabızga namaz, iman tarbiyasını beri almasak, ece karındaşlarımızga İslamca, Müslümanca kiyindire almasak, ata-enemizi sıylay almasak, adal menen baldarımızды bağa almasak, kaydağı cihat yolunda söyleyimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in canında sahabalardan bir özü geldi. Elestetin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü tiriv. Peygamberin canına gelip ubayi'uke alel hicra vel cihad fi sebilillah ma'ak. O Allah'ın elçisi, size bayat kılan, kolunuzu verin, ant içem, söz verem, siz menen hicrat kılan, siz menen cihat kılan dedi. Kim? Peygamber menen zamandaş bir jigit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janağı jigitke tarafınday dedi. Ahayyul valida, senin ata-eneň tiriw mü dedi. Belki lahuma. Belki ata-enem ekөөsden tirik dedi. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fafihime fecahid. Barıp ata-eneňiň kızmatyn kılıp cihat kıl dedi. Senin cihatın ata-eneňden aslında dedi. Hurmatly musulman bir tuğan, bugün ata-eneni ilatıp, ata-eneni habar almasdan kaysı başka jakta cihat yönünde söyleyimiz. Sahabalardan başka bir öz geldi. O Allah'ın elçisi, Allah Teala'dan soğuk ümit kılan, jaratkanın soğuğuna beyişle jetkim kelet. Ne üçün? Men siz menen cihatka çıksam dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın soğuğunu ümit kılasın bu. Ahirette beyiş ümit kılasın bu. Ova. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz menen cihatka çıkıp beyişke barayım desem menin apam uyda iylap kaldı inem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayıt uyuңa. Eneňdi kanda iylapkan bolsaň, kayıtı barıp, oşa eneňden razılığını algın küldürgün, oşa eneňdin tamanın aslında beyiş dedi. Hurmatly musulman bir tuğandarım, en jogorgu cihat bugünkü günde bizdin üy bülöde ata-enege bolgon cihat. Ata-enemizin kızmatın kıluu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan bir özü gelip menin sый hurmatıma, menin jakşı keňeşime, menin süýüme en tatıklı kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eneň andan keyin ataň deydi. Bugün kebirler atası menen enesinden habar almasdan, ayına bir jol telefon çalıp koybastan, keyde oşu ata-enenin bir muhtajlığın kamsız kılmasdan hayattagı Siriya jönünde söyleydi. Hurmatly musulman bir tuğan, keremetli Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nin akıllı ayetlerinde Allah Tebareke ve Teala Kur'an'da bunday deydi. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah bir nafstan, bir candan kudreti kelbegen nersen Allah talap kılbay. Bugün misalı men boloyum. Bu jerdegi imamlar silerge kumardın kesepeti jönündü, araktın aramlığı jönündü başkalarda aytpasak,
Kıyamet gününde Allah Teala bizden soraydı. Emne üçün bulardı kumardan tıymadın, araktan tıymadın. Bunu biz aytılgan mümkünlüğümüz var. Biroq hiç bir imam, hiç bir mufti arak satkan dükkandарды barıp talkalay albaydı. Biro'nun arak satkanını tıyıp koya albaydı. Je biro'nun içip yatkan arağın sındırıp sala albaydı. Men de anı jasay albayım. Biroq kıyamatta Allah Teala menden oğam şükür emne üçün bu arak dükkanını jappadın, emne üçün biro'nun arak butulkasını sındırmadın dep menden sorabaydı. Menden soray turgan nerse, benim moynumdan, kolumdan kelgen nerse arak içpegile. Arak aram, arak adamды akıldan adaştırat, adamды sıfattan çıkarat, hayvanlıkka düşüret, üy bileğinde problem aklat. Bularda aytam, aytmasam Kudayдын астында жооп берем. Ошондой эле. Men bu ayatка токтолуудан максат, урматтуу мусулман бир туугандарым, мекендешлерим эртең кыяматта Аллах Таала сенден сурайт. Эмне үчүн ата-энең ашка кыйналып жаткан кезде аларга жардам бербедиң? Эмне үчүн балдарыңа иман тарбиясын бербедиң? Эмне үчүн эже карындаштарыңды сен үйдө отургузуп, адал эмгек менен бакпастан жарым жылаңа чыгарып коюп, алардын денесин саптырдың? Буларга жооп бересиң. Бирок Сириядан сенден эч ким сурабайт. Эмнеге Сирияга барбадың? Эмнеге Сирияга башка кылып? Бул сурооду Аллах сенден сурабайт. Сенин мойнуңдагы милдеттериң бар. Аллах мойнуңа жүктөгөн колуңдан келе турган ишти жасаш бардыгыбыздын милдетибиз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün iyi hadislerinde ata-enege kanday sıyloo, hurmattoo, Jaratan Allah Tebaraka ve Teala kerimetli Kur'an-ı Kerim'de ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil validayni ihsana. Allah Teala sizlerge hüküm kılat. Allah'ın hükmü emne? Жалгыз Kudayga sıyıngandan keyin ata-enege jakşılık kılуу. Ata-enege jakşılık kılуу, oşolardan ahvalын surap, beti adal emgek menen tapkan akçаңdan jardam berip turganlar. Urmatlı Müslüman bir tuğan, men körüp bugün sizlerdi Allah Teala'nın rahmatına gelip tövbe kılууга, istiğfar kılууga, tuğra emes yoldan tuğra yolga düşүүгө çakıramın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisine kulak düşüyorsunuz. Bu hadisi kutsi, manisi Allah'dan, sözü Peygamber'den, Kur'an'dan keyingi turgan nerse. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mındaydı. Allah Teala aytdı. Kim aytıptır? Allah mındaydı. Bir Peygamber'e salavat. Ya İbn Adam, İnneke ma da'awtani ve racawtani gafartu laka ala ma kana mink ve la ubali. Ey adam balası, bardığız adam atan baldarımız. Hatalarımız var. Hatasını moyuna kalganlar en jakşılar. Allah Teala deydi, ey adam balası, sen kaçan bana dua kılsan, menden ümit kılsan, men bardı günöңdü keçirem. Emne kılganına hiç köngül burbayıp deydi. Kança günö kılbagın, kança adaşkan bolbagın, hiç nesege köngül burbastan bardığını keçirem deydi. Allah'ın barınızı keçirgen bolsun. Ya İbn Adam, ey adam balası, لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اِسْتَغْفَرْتَنِ غَفَرْتُ لَكَ. Ey adam balası, eğer senin jasagan günölerin asmanga jetken bolsa, jer tolup asmanga jetken bolsa, andan keyin menden keçirim surap istiğfar aytsaң, al günöleringizdi de keçirem deydi Allah. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, hadisi kutsu Allah Teala mınday deydi ulandısı. Ya İbn Adam, inneke lev ataytani bi qarabil ardi hataya, ثُمَّ لَقِيتَنِ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً. Ey adam balası, eğer jer şarı tolgun günöö menen kelsen kıyamatta, jer şarı tolgun günöö menen kelsen, birok maga şerik koşposton, jürökme şirk bolboston, жалгыз Kudayga sıyınıp, birok günööň, jer tolgun günööň bolsa kıyamatta, şirksiz kele turgan bolsoň, bardyk günööňdü jer tolgun keçirim menen seni kabul alam deydi Allah. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, oşonduktan Allah'ın rahmatından hiç ümit üzbeymiz. Kanday adaşkan bol boylu, bardık günölerden Jaratkanga jalbarıp tövbe kılabız. Abu Hurayra'dan Allah razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini aytkandan keyin bul ayatты Peygamberimiz okudu. Alam ya'lem ennallaha huve yakbalu tevbete an ibadih. Alam ya'lemu, alar bilbey beken bendiler. Annallah, elbette Allah, huve alallah yakbalu tevbete an ibadihi. Bendilerin tövbesini kabul kıların, bendiler bilbey beken deydi. Bardığımızın tövbemizni Allah kabul kılgan bolsun, günahlarımızı keçirgen bolsun. Jaratkan Allah Tebaraka ve Teala'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizdi tövbege çakırgan kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günüge er çoğuluşka oturgan kezde 100 jolu, 70 jolu istiğfar aytıp tövbe kıltıp eken. Hurmatlı Müslüman bir tuğan.
Vabisa İbni Ma'bad degen sahaba Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Kelgen kezde peygamber kelgen jigitni bildi de mınday dedi. Faqala jitta tas'al anil birri vel ism. Sen günөө jönündө jana sooп iş jönündө suragаны keldi. Jigit peygamberden günөө jönündө jana sooп jönündө suragаны keldi. Faqala na'am. Ova Allah'ın elçisi. Maga sooп işlerdi aytın, jana günөө işlerdi aytın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Senin içki dünyanın razı bolğon nerse bu soğuk tuğra iş. Yüreğin razı bolğon nerse. Yüreğin razı bolboston içinde tınçыңda algan nerse bu günөө iş dedi. Kebirlerimiz moldake bunu kılsak bolobу, андай kılsak bolobу degen suroolordu beri. Keçe suroolorдун arasından birөө, kebirler birөөдүн başkan pasportu menен иштейт, андай мындай маселе. Урматтуу мусулман бир тууган, мен көп айтып жүрөм. Кээде бул жасаган ишиң туурабы же туура эмеспи, адалбы, арамбы экенин билгиң келсе, билимдүү болуп, аалым молду болуш шарт эмес. Үйүңдө багылган мышык дагы адал арамды билет. Эгер дасторконунан эт берсең, жанында эркелеп жейт. Эгер ошол мышык дасторконунан этти өзү алса, алыска качып барып жашынып жейт. Бирөө көрбөсүн деп экиленип коркуп турасыңбы? Ал туура эмес. Эң чоң фатва жүрөгүңдөн суралым. Жүрөгүң разы болуп, жасаган ишиңди бирөөдөн жашыргың келбестен, ички дүнүйөң разы болсо, ал жасаган ишиң туура. Бирок жүрөгүңдө экиленип, өзүң бирөөдөн жашырып качып турсаң, анда бул жасаган ишиң туура эмес. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, кайсы жерде болбойлу, биз жараткан Аллахта бар ар-рақиб, Аллах көзөмөлдөөчү. Камера эмес, же башка нерсе эмес. Жараткан Аллах Таала сени дайым көзөмөлдөп турат. Аллах сени менен бирге болгонун унутпагын. Ошондуктан келиңиздер, бүгүн мен дагы бир башка темага токтолууга мажбурмун. Урматтуу мусулман бир тууган, ушул жерде отурган бардыгын көпчүлүгүн телефон менен башка менен азыр аракет кылып жатасыңар. Ушу телефон жөнүндө кече бир жерде токтолуп маселе кылдым эле. 21-ci кылымдын чумасы, 21-ci кылымдын тумоосу, калай калкка жеткен оору. Ал социалдык тармактагы байланыша турган телефондорубуз, урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн кээде айтып, Аллах көрүп турат. Аллах сенин ар бир кыймылыңды жазат десе, аяка ким барып келиптир дейт, имансыздар, атеисттер. Бирок Аллах кереметти Куранда "Ва ма утитум минал илми илля қалила", силерге берилген илим океандан бир тамчы да эмес, өтө аз нерсе. Бүгүн жер жүзүндөгү адам баласы жеткен илим Аллахтын берген илиминен бир океандагы тамчы да эмес. Бенденин жасаган телефондору менен, уюлдук телефондору менен 24 же 64 канча гигабайт бир өмүрдү запись кылсаң болот. Ал эми сенин сүйлөгөн сөзүң, жасаган ишиңди ракибун атибун деген эки периште жаза албайбы? Эки периште кыяматта баарыңа көрсөтө турган нерсе. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, мен өзүм билген нерсеге токтолоюм. Мен WhatsApp деген нерсени билем. Кыргызстанда акыркы ушул жылдарда пайда болуп калды WhatsApp. Андан башкасын силер да билесиңер, Одноклассники бар экен, Viber бар экен, дагы эмнеси бар? Агент бар экен. Бул ар бир чогулушта алек кылган нерсе. Бул көчөдөгү аракетти токтоткон нерсе. Бул адамдардын убактын, өмүрүн кетирген нерсе. Бул иштерден калтырган нерсе. Бул манжаларыбызды жана нервтерибизди чарчаткан нерсе. Эмне? Телефондорубуз. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү уюлдук телефондо байланышы ошол Одноклассник деген, же болбосо агент деген, же WhatsApp деген, Viber деген жиндиге жакын бир нерсе. Адамды жинди кыла турган нерсе. Урматтуу мусулман бир тууган, ушул нерсеге токтолуудан мурда келиңиздер, баардыгыбызга бир суроо берейин. Суроодо өзүң жооп бер, мага үнүңдү чыгарбай эле кой. Урматтуу мекендешим, бул жашоодогу биздин эң чоң капиталыбыз, эң чоң байлыгыбыз, оборот кыла турган нерсе биздин өмүрүбүз, убактыбыз. Өмүр, убакыт. Өмүр деген нерсе энеден ингеде төрөлгөндөн баштап, ох деп кыйналып, өн топ жан бере турганга чейинки бу сенин өмүрүң. Ал минуттан, сааттан, жылдардан, айлардан турат.
Eç kim kaçan ölörün bilbeyt. Edinsan ketkende korkasın sen bana çıktın der. Al senin edinsan oşo ömürün. Anı bir faydaga faydalanıp jatasın mı? WhatsApp koldoнгондорго birinci суроо. WhatsApp'ka, Viber'ge, Одноклассник'e, Agent'ke kança wagыңды жоготосуң? Урматтуу мусулман bir тууган, бүгүн көптөрүң туулган күн болгон кезде балаңдын, эжеңдин, карындашыңдын, апаңдын, атаңдын атаңа жакшынакай bir сотка белек кылууга аракет кыласың. Ар бириң эртең менен жумушка бара жаткан кезде эгер квартираңда телефонуңду, уюлдук телефонуңду унутсаң, кайтып келип аласың, чуркап келип. Жумушуңда да бир канча жолу карайсың. Бирок урматтуу мусулман bir тууганым, эч бир жолу башкалардын туулган күнүнө Куран белек кылдыңбы? WhatsApp'ка көңүл бурган сыяктуу Куранга көңүл бурдуңбу? Телефонсуз жашоо мүмкүн эместей болуп калды. Бирок чыныгында Курансыз жашоо мүмкүн эмес. Kur'an bu bizdin iki dünya baktı kıla turgan Allah'ın yönetken kitabı. WhatsApp'a karagan siyahtu kelgen SMS'lerde okuganday yaşını alıp okuysun. Kur'an'da oşadıp okudun bile. Hurmatlı Müslüman bir turgan. Kança vaktыңды oşol kolunдағы uyulduk telefon menen ötközösün. Özüңden suragın. Gelecek öte korkunçluğu nerse. Parmaklarың menen kıyamat gününde özün körүүдөн uyala turgan nersени эч качан жазба. Дүнүйөң үчүн, ахиретиң үчүн пайдасы болбогон нерселерди жазба, көчүрбө, башкаларга жөнөтпө. Жазуучулар өтүп кетет, жазган нерселер калат. Кереметтүү Куранда Ясин сүрөсүндө Аллах Таала "Ал-yawma nakhtimu ala afwahihim" кыяматталардын оозуна мөөр басабыз. "Wa tashhadu arjuluhum" алардын колдору, буттары күбөлүк өтөт. Kolgon жазган нерселерин, баскан нерсең баары күбөлүк өтөт турат. Ошондуктан колуң менен өзүң көргүң келбеген, дүнүйөңө акыретиңе пайдасы болбогон нерсени жазбагын. Андан кийин силерден сураныч, урматтуу мусулман bir тууган. Ооба баарыңда телефонуң бар, мен билем. 100%. Бүгүн телефон жок. Адам өзүнү башкалардан кемсинтип уят сезип, уялат. Бирок Куран билбегенден уялбайт. Куран окуй албагандан уялбайт. Урматтуу мусулман bir тууган, болуптур телефонуң менен сен башкаларга ваз насаат, улуу урмат кылууну, кичүүлүк зат кылууну, бекенди сүйүүдү, ата-энеңдин акыбарын сурайсыңбы? SMS жөнөтүп. Же болбосо колуңдагы уюлдук телефон менен дайым болбогон сүрөттөрдү, болбогон видеороликтерди жөнөтөсүңбү? Кыяматта Аллах табарак кереметтүү Куранда мындай дейт: "Ва уди'ал китабу фатарал мужримина мушфиqina mimma fih" Кыяматтар бирибиздин жасаган делобуз чыгат экен. "Ва уди'ал китаб" китептериңер чыгат. Ракиб атит жазган китеп коюлат. "Фатарал мужримина мушфиqin" ал күнү күнөкөр бенделер өзүнүн китебин барып алуудан коркот. Себеби ал билет анын делосунда эмнелер жазылган. Күнөөлөрүн билет, анын сооптору жок. "Ва yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab" ал акыбарыма бай болсун, бул кандай китеп экен? Кичинени да, чоңду да, эч нерсени калтырбастан бардыгын жазып коюптур деп күнөкөр бенделер кыяматта өзүнүн китебин алуудан уялып калат. Эгер сен да кыяматта уяла турган нерсе болсо жазбагын, бирөөлөргө жөнөтпөгүн. Урматтуу мусулман bir тууганым. WhatsApp же уюлдук телефон калп жалган сөздөрдү жөнөтөсүң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулман деп коркок болот экен, коркушу мүмкүн экен. Мусулман бираз жадый болушу мүмкүн экен, бирок мусулман жалган сүйлөбөйт дейт. Бүгүн кээ бирлерде телефондорду карасаңар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтпаган сөздөрдү, Пайгамбар айтпаган хадистерди, жалган калп нерселер жөнөтөт. Алла Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ва ман казаба алейя мутааммидан фалятабавва мaqadahu минан нар" Ким мага атайлап жалган сүйлөсө, мен айтпаганды айтты десе, ал дозоктон өзүнүн ордун даярдап койсун дейт. Кыямат күндө Аллах табарак ва таала жалганчылардын орду дозоктун эң терең жеринде. Урматтуу мусулман bir тууган, сиз WhatsApp менен дагы ушак айын таркатасыз. Көрбөгөн, билбеген, анык тактабаган нерсени жөнөтүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ла ядхулул джанната наммам" бейишке ушакчы кирбейт дейт. Ушакчы чымын сыяктуу болот экен. Чымын дайым нажасатты, таштандыны, мусурда дайым ошол нерселерди издейт.
ошо микробтарды алып башка жерге ташыйт. Ал эми асаларны билесиңер. Гүлдөрдөн барып эң жакшынакай балды алып, адамдарга шифа боло турган балды таркатат. Сен чымын болбогун, адамдарга ушак айың, бирөөдүн кемчилигин. Бүгүн көптөгөн мусулмандар эмне кылат? Бирөөдүн кемчилигин көргөн кезде таркатат, жакшылыгын көргөн кезде жашырат. Тескерисинче болуш керек. Колуңдагы телефонуң менен эмнелерди жөнөтөсүн, ушак айың буга көңүл бургун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурапты. Ан аксар ма юдхилун нас аль-джанната. Бейишке адамдарды эң көп алып келе турган нерсе эмне? Бейишке адамдардын кирүүсүнө эң көп себеп болгон нерсе эмне? Такваллах, Алладан коркуп таквадар болуу, ва хуснул хулук, жакшы адеп ахлактуу болуу. Адеп ахлак, урматтуу мусулман биртуган, дайым ар жыл келгенде сиздерге айтам. Биз кыргызстандык болуудан мурда бардыгыбыз мусулманбыз. Алланын кулубуз, пайгамбардын үммөтүбүз. Ошондуктан биз көчөдө жүргөн кезде башка улуттарга, башка дин өкүлдөрүнө ислам динини жүрүш туруш менен, адеп ахлак менен даават кылуучубуз. Ар бирибиз исламдын дааватчысы, реклама кылуучусу. Сенин кыймыл аракетиңди көрүп, бирөө мына мусулмандар андай, же мусулмандар мындай дейт. Сен биринчи кыргызстандыкка сөз тийгизбейсиң, биринчи эле кимге экен? Мусулмандарга. Андан кийин Кыргызстандын атуулуу болгондон кийин кыргыздар андай, кыргызстандыктар мындай деген сөздү эч качан артыбыздан сүйлөбөш керек. Биз башкаларга шамчырак сыяктуу жолун жарытып, башкаларга жакшылык тартуулап, өзүң ээрип жок болсоң да башкаларга жылуулук жана жарыкты таркатышың керек. Урматтуу мусулман биртугандарым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бейишке алып келе турган биринчи таква болсо, кийин адеп ахлак дейт. Дозокко эмне эң көп кирүүгө себеп болот дейт. Дозокко эң көп алып кирүүгө себеп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ал-фаму вал фаржу дейт. Адамдардын дозокко кирүүсүнө эң көп себеп боло турган нерсе ооз менен эки санымдын ортосу экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Ман ядман ли ма бейна лихяйхи ва ма бейна фахдайхи адману лахул жанна." Ким эки эринин мурут менен сакалдын арасын сактоого жана эки сандын арасын арамдан сактоого кепилдик берсе, ал адамдын бейишке кирүүсүнө кепилдик берем дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Урматтуу мусулман биртуган, бүгүн эки эриниң менен эмес, ошол адамдардын сөзүн жөнөтүүдө ушуга кирет. Ушак айыңды таркатууда ушуга кирет. Бүгүн WhatsApp менен отуруп алып, Кыргызстан, Америка, Африка бардык нерсени таркатса болот. Ошондуктан билип билбестен ар түрдүү туура эмес эмелер жөнөтпөгүлөр. Бүгүн кээ бир инсандар ушу социалдык тармактар менен байланышкан эмеден пайдаланып, өзүнчө көптөгөн адашкан инсандар бар. Илим илимдүүдөн алынат. Илим өз булагынан алынат. Бүгүн тилекке каршы көптөгөн туура эмес багытта жүргөн инсандардын шайхтары, устаздары, шейхнет, интернет, WhatsApp буга келген бар нерсеге ишене бербегин. Ал кайсы булактан алынып жатат? Бир аяттын бир жагын алып, экинчи жагын таштап, ошондуктан урматтуу мусулман биртуган, бирөөгө бир нерсени жөнөтүүдөн мурда тактагын, анықтагын Кудайдан коркпун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде жер бетинде эң түрмөгө муктаж болгон нерсе бул тил дейт. Тилди көбүрөөк камап коюш керек. Тилдин сөөгү жок, бирок 32 тиш менен тосуп койгон. Урматтуу мусулман биртуган, тилим бар деп ар нерсени айта берме. Пайгамбар мусулман ким десе, ал-муслиму ман салимал муслимуна бил лисани ва ядик. Мусулмандын тилиден, колудан башкалар саламатта болсо, аман болсо ошол мусулман дейт. Тилди сактоо деген нерсе. Күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мадинада бир мүрзөнүн жанынан өтүп барат. Мүрзөнүн жанынан өтүп бара жатып Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул мүрзөдө жаткан адам азапталып жатат. Экөөсү кыйналып жатат. Бирок силердин көз карашыңарда чоң күнөө эмес, балким Алланын астында дозоктун азабынан мурда мүрзөдө азапталууга себеп болгон чоң күнөө деди. Кайсы күнөө экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты, алардын бирөөсү ушак жеди. Адамдардын арасынан эки элди кайраштырат эле. Эки адамды кайраштырат эле. Аялы менен күйөөсүн, досу менен досун ушак таркаткан адам дозок азабынан мурда мүрзөдө азапталып жатты. Экинчисин азапталган себебине
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daarat sındırgan kezde sarasıdan, siydigiden жақшы kurganbay tele, sanıga tamızat ele, je elden jaşırıp çiybey tele, oşoluktan dozokta azaptalып жатат tele. Hurmatlı dozokta deyip, bir zöde dozok azabıdan murdan bir zöde azaptalып жатат tele. Кейін Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis mulamısında eki öl şakçanı kurma darağından şaktı sındırdı da eki öl mürzösünün üstüne koyup koydu. Koygondan keyin bunday dedi. Bu öl şakçalar Allah'a kurgaganga çeyin tasbih aytadi. Oşo tasbihinin berekesi menen Allah bu eki ölün azabını jеңилдетсе deydi. Bugün kebir internette sabak alganlar ölgөнгө Kur'an okusa bolobу deydi. Kur'an okubasaң эмне kimin okuysun? Mana bu yerde şakçanın tasbisi azabın jеңилдете turgan bolsa, Allah'ın kalamı olgan zikir, istiğfar, dualar emnege jеңилдетпесин? Hurmatlı Müslüman bir tuğan negizli temamız bu emez. Temamız kolunuzдағы uyulduk telefondur. Andan keyin bunun daha bir kesip etti. Uşak tarqatmasaң da, jaman söz tarqatmasaң da, telefon daha bir kesip etti. Uyuydu adamdı birbirine şeklentip koyuyor. Ayağın bir nesi жазып atsa şeklentip kolasın. Kimge bilen жазып atsa men okup atsa. Özümde bir borç oturup жазып atsan, ayağın senden şeklentip kolasın. Atası kızıdan, kızı atasından, köyösü ayağlıdan, biröydün o jaman güven bol. İnne ba'duzan ism. Kebir güven çoğun günö deydi. Oşonu kılar kılbayın. Oşonda öyle. Vakit degen dersi. Cenab-ı baya kapitalga kelelik. Baylığımız ne eken? Vaktimiz, ömürümüz. Vakit degen dersi. Allah Teala arasında vaktinde jakşılığa işlettin mi, jamanlığa işlettin mi cevap veresin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ni'meten mağbunun fihime kesiru minen nas as-sihhatu vel farag. Eki çoğun nimet baylık var. Köptögen adamlar oşa çoğun eki baylıktan faydalanmasından tekke ketiretti. Bağlay bilmeyin. Kaysı dese den soğuluk jana jaştık. Boşluk. As-sihhatu vel farag den soğuluğun menen boş vaktın eken. Bana benim mekendeşlerim bu yerde köp jaştarsınlar. Jaştık Virüs boşluk, baravar gününün başlanışı. Bu formülleri bilip koyuplar. Jaştık, virüs boşluk, baravar gününün başlanışı. Vaktinde bir faydalı nersege işletti. Canı nerseni yüründü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdin bugünkü günü menen keçeye günü okşaş bolsa al jaşoodan utkuzdu deydi. Günüge bir canı nerse yüründü. Canı nersege umtulgun. Günüge cumuşka arasına. Cumuştan saat 8'de 7'de uyga kelesin. Ertesi saat 8'e çeyin 13 saat 12 saat vaktin var. Ne bilen getiresin? YouTube. Adına klasik. Ha? Ömrümden oynaşık o. Bu bugünkü şu uyulduk telefonda hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bu çok bir bana minbardan da çok rolü var. Bu minbardagi imam şu meçittekilerge kayırılır. Biroq hazır menin söylegen sözümdü. Sen çıkıp Amerika'ga da, Afrika'ga da, Kırgızistan, bardık jaga jönötsen bolot. Davat kılsa bolobу eкен. Bugün dünya yüzünde 6 milyardga jakın adam uyulduk telefon götürüyor. Günüge telefondan WhatsApp arkılуу jönötülgön süretler, video rolikler, SMS'lerin sany günüge 1 milyar SMS jönötülüyor. Biroq kançası İslam yolunda, iman yolunda? Kançası bir nasihat faydalı yolunda? Bu soru. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, keçe Kırgızistan'da bir jurnalist ekan. Jurnalist yigittin жаңы konuşta uyum var eken, kişine tam var eken dükkanı. Жаңы konuşta meninde kişineke dükkan jön var deydi. Magazinim deydi. Keçimde kelip atçot alam deydi. Dükkanda kelip, oşol жаңы konuşta jaşagan, жаңы uy kurup, жаңы turmuşluk kıynalıp jaşagan jigitler 17 so'mga kuksi satıp aladi deydi. Jegen bayağı Kıtayski tamam. Rolton 17 so'mga. Biroq 20 so'mga edinse saladi deydi. 20 so'mga 2 jumurtqa aladi deydi. Telefonuna 50 so'mluk edinse saladi. Keç kelip dükkandan eseplesem en köp akça edinistana düşüyor. Kırgızistan'da en çoğun, dünya yüzünde en çoğun biznes, hiç payı ziyan görmegen eme bu uyulduk telefon firmaları. Öte çok payda görüyor. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan. Ova, eğer zarıl sözün bolsa mana bazar gün keldi ağır,
классташың, жердешің келіп, bir көк çayды damdап, екі нанның арасында жақынақай tüylöşüp bir-birine meseleni айтып. Bol bolğan nerseler telefon var. Allah kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Jegile, içkile, israf kılmakla Allah israf kılgandardı süybeyt dedi. İsraf degen janagında 50 rubelge, 100 rubelge edilse salıp alıp faydasız getire versen, azır ben sizlerдің karşılarına çıkıp 100 rubeldi suğa taşlasam, daha 100 rubeldi köçege taşlasam, oldu eken akıl jayı demez deysin, doğru mu? Biroq özüňe suroo berip, ayına kança akça yedin sağa getiresin. Oşonun kançasını ata-eneňiň ahvalyn suraysın. Bul uyulduk telefon, ayal menen erdi ajratır. Uyulduk telefon, iki düşmandı jaraştırsa olur. Uyulduk telefon, kebirlerdi inatat, kebirlerdi kuvantat. Doğru mu? Bul jaştı da karın da bugün Harıgan aksakalının kolunda, kampirinin kolunda, jaş balдар, bardın, erkektin, ayaldın, barın kolunda uşu. Kişineke baldarımızga gel, Rabbin kim desen ayta albaydı. Biroq telefonunu versek, türlü oyunlarına kirip ketin. Bura mı? Kimden şu baldarımızga bir faydalı nerse yönetip koyuyor. Andan keyin urmatlı Müslüman bir tuğan, men WhatsApp, telefon koldanbo degenden alısmın. Koldan biroq günüge bir yarım saat, 20 minut vaktini bölüp koyup, anan kelgeline bardık SMS'de okuş şart emez. Faydalı bir nesene, doğru mu? Telefonga bergen vaktın günüge kança veresin? 2 rekat namaz, köp bolsa 4 minut vaktin var. 2 rekat namazga zerigesin. A telefonda kança saat oturasın? Ha? Hurmatly Müslüman bilir, oşo telefonga bergen vaktыңды kel. Senden soranıç, bekendeşim. Allah Teala'ga berip 5 vakt namazda okuyup bardı güne özlük getirir. 5 vakt namaz senin üyündeki duş siyahtı. 5 yolu juğulsan denengde kirin kalmagan siyahtı. 5 vakt namaz bardı güne özlük juyur. Bayağı sahabanın hadisesinde. Andan keyin oşol WhatsApp'a, telefonga arnagan vaktыңды biraz 1 minut, 2 minut atana, enenge telefon çalıp ahvalın surap koy. Evi dağılmarak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا. Kim Allah'ın varlığına, birliğine, ahiret günde işense, mimandı, konaklı sıylasın deydi. Müslüman ne kılatken? Mimandı, konaklı sıylaydı. Biroq hazır kesek, konak bolup kesek, büyüde ev otursan, dua kılıp hoş geldin demesden, telefon menen. Je seni menen süylöşüp, telefon kızıp, biz hemen caz başlaydı. Sana kömür de vurmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizler için Peygamber de en jakşı ülgü. Bizden kumirimiz Peygamber olsa Peygamber birovenen körüşse, körüşken adam kolunu almayınca Peygamber kolunu takmaydı. Peygamber men körüşken adam yüzünü vurup ketmeyince Peygamber anın yüzüne vurmaydı. Bizim Peygamber ümmetleri için telefon keser. Atasına da karabaydı, enesine de karabaydı, köçüge çıkıp gitti. Kaçan köçüge çıkıp? Sekretli sözler olsun. Jönem olsa janында oturur. Adep ahlak var, süйлөшө turgan emi var. Oşoндуктан WhatsApp'ımızды, telefonumuzu jakşылап колдонолу. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamdardын avratын аңдыбагыла дейт. Avrat birovдун кемчилигин аңдыба. Бүгүн азыр баары шпион болуп кетти. Аңды эмне кылат, ким кемчилиги? Уктап жатканын, коңуруп тартканын, башкалар. Kim birovdun avratın, kemçiligin izildese, birovdu şermende kılam dese, Allah Teala adamdı, halayık kalkın içinde, üyünde oturgan yerde şermende kıladı. Daysın. Oşondan hurmatly Müslüman bir tuğanım, WhatsApp koldanma degen söz emez, WhatsApp'ты koldanatın. Kelingizler. Uşu meni ukkan bir tuğanlarım, sizlerden soranış. Bugünden başlar, kolumuzdan uyulduk telefondu, arzuvagan nerselere işletmeyiz. İşletsek, ata-enebizin ahvalını suraymiz. Bir-birimizge jakşı nasihat jönötөбүз. Kur'an, ayat, hadis. Makul mu? Je dagы ketire beresizler. Kıyamatta Allah Teala'nın asına barganda uyala turgan nerseni жазбайбыз. Barmaklarımızdı, nervlerimizdi bunu menen oorutpayбыз. Közümüzdün nurunu uşuga ketirmeybiz. Ne kılabız inşallah? Kur'an okuyubuz. Başka bir tema, toktala turgan negizgi temalardan
урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибиздин ата-энелерибиз үйдө алақан жайып жаратканга жалбарып бата кылып отурат. Алыскы бөтөн элде Аллахым баламды асмандан жерден келген жаман кырсыктардан, жаман апаттардан сактасын деп. Энелердин дуасы мустажап. Энеңди унутпа. Арзубаган кыздарга, башкаларга салган эдимисанды апаңа салып койгул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде улул азм болгон 5 улуу пайгамбардын бирөөсү Hazreti Musa aleyhisselam. Bilesizler kim Musa? Musa aleyhisselam күндөрдүн биринде Аллах Таалага жалбардымдай экен. Аллахым, мен бейиштеги шеригимди билгим келет. Бейиште мени менен ким болот? Уриду ан арифа рафиqi fil janna. Бейиштеги рафиqimди, бейиштеги жолдошумду, бейиште мени менен боло турган адам ким экенин билгим келет десе, Аллах Таала Муса пайгамбарга вахий кылат. Муса, астыңдан азыр өтүп барган биринчи өткөн жигит бейиште сени менен болот дейт. Муса алейхиссалам, мен ушундай улуу пайгамбар, бул жигит мени менен кантип эле бейиште бирге болот экен деп, астынан биринчи өтүп бараткан жигиттин артынан акырын аңдып келет. Аңдып келсе, айылдын четиндеги бир үйгө кирип, ошол жерде отурган эненин бети колун жууп, колунда алып келген тамагын жетирип, бир убакытча отурат. Муса пайгамбар сыртта муну карап турат. Үйдөн чыккандан кийин чыгарда жанагы үйдө отурган каарган эне алакан жайып бата кылат. Муса пайгамбар жанына келип, бул ким десе, менин апам дейт. Менин энем дейт. Энең сага эмне деп дуа кылат? Энем дейт, бир канча жылдан бери дуасын өзгөрткөн жок дейт. Энем бир гана дуасында, Аллахым, менин уулумду, менин баламды, Имрандын баласы Муса менен бейиште бирге кылгын деп дуа кылат. Анда Муса алейхиссалам сүйүнчү бергин, Аллах Таала сенин энеңдин дуасын кабыл кылыптыр дейт. Сиздерди да ошондой бул жерде сенин кыйынчылыгың кыйын болгонуңдан, шустрилигден акча таап иштеп жаткан жоксуң. Ошол жерде алпештеп өстүргөн энең дайым жүрөгүндө сага дуа кылат. Сен аны унутпагын. Сенде жок дегенде айына бир-эки жолу телефон чалып акыбарын сурагын. Аталарыбыз жөнүндө урматтуу мусулман бир тууган, ата бул бейиштин эң негизги эшиги атанын ыраазылыгында. Ата разы, Аллах разы. Асмандан Иса түшүп, сага дуа кылса да атаң разы болбосо Аллах Таала дуаны кабыл кылбайт. Ата-эненин разылыгы эң негизгиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам валидак жаннатука унар. Ата-энең сенин бейишиң эгер разы кылсаң, ата-энең сенин дозогуң эгер аларды наразы кылсаң дейт. Ата-энеңиздин акыбарын сурайбы? Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн кээ бирлерин жакшы көргөн кызын, же никеңдеги аялын капа болуп калса, кечке чейин ишиңде жакшы жүрбөй калат. Кеч келип кантип ыраазы кылам, эмне белек алып барсам, гүл алып барсамбы, ошонун жүзүнө кантип күлкү тартуулайбын. Кандай кылганда ушул ыраазы болот деп ойлойсуң. Бирок энеңди капа кылып келгениң бар. Энеңди телефондо катуу урушканың бар. Энеңди кайгырткан бар. Бирок энемди кантип күлдүрөм, энемди кантип ыраазы кылам деп ойлойбузбу? Урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары бизге үлгү. Аба Килаб деген сахаба. Килабтын атасы. Караң, мен көрөк жихадка байланыштырмакчымын. Килаб деген жигит Hazreti Sa'd ibn Abu Waqqas пайгамбардын тагасы, аны менен биргеликте пайгамбардын өткөндөн кийин Hazreti Умардын убагында исламды даават кылуу үчүн, жихад кылуу үчүн Иракка кетти, Багдад. Кайга барыптыр? Багдадта жүрөт. Атасы каарыган ата Килаб, Аба Килаб, Килабтын атасы 90 жаштан өткөндөн кийин көзү көрбөй калган аксакал Hazreti Умардын жанына ыйлап келет. Аухашани Килаб, мен Килаб баламды сагындым дейт. Силерди да үйдө сагынган аталарыңар бар, энелериңер бар. Пайгамбарыбыздын экинчи халифасы Hazreti Умар аксакал эмне үчүн ыйлайсыз десе, баламды сагындым. Балаң каякта? Сa'd ibn Abu Waqqas менен Багдадка кеткен, жихадка кеткен, дааватка кеткен. Hazreti Умар адилеттүү падыша кагазды алат дагы аталардын көз жашын акканын каалабайт. Тез кат жазып, Muhammed ibn Abi Maslama деген сахабага берип, тез Иракка жетип, Килабты алып кел атасы ыйлабасын дейт. Аксакалдардын үйүн көргүм келбейт дейт. Muhammed ibn Abi Maslama Мадина шаарынан Багдадка катты алып барган кезде
Sa'd ibn Abi Waqqas Katar'daki askerde tez jettim deydi. Padişahdan buyurup geldi halifadan. Tez arada Madina Munavvaraga jetip gelip Hazreti Umar'ın yanına gelip Emiril Müminin buyrup verip siz keldim. Emne buyrup deydi. Dese atan seni sagındı. Atan iylap jatar. Başkalarının da baldары ketken. Seni atan özgöçe jakşı göröt eken. Senin emne özgöçe ölümün bar dese mындай deydi. Men töөнүн emçegin salkındagan muzdagan su menen jubabın. İdişke töөнүн sütün sağaymın. Kelip atamdı enemdi bakmayınca, ata enemnin kursağı toymayınca baldarıma süt de başka da berбеймин deydi. Atam ошону sagınsa керек. Közü körбөй kalgan 90'dan ötken kilap Hazreti Umar aytat, "Mo jigitlerge de sabak bolsun senin kılganın. Atanı sүйгөн, atanı sıylagan sabak bularga da sabak bolsun. Bizdin közümüzce ошол жасаган işingdi bir jasaçı bir körölü deydi." Aksakaldı үйдөн aldırat. Balanın kelgeni jönündө almaatı yok. Hazreti Umar töөнү alıp kelgенден кийин kana jasaçı bizde körölü. Biz de sen siyahtı ata enemizi sıylaylı deydi. Janagı jigit adattagıday muzdak su menen töөнүн jelinin emçegin juup idişke süttü sağayt. Sağgandan kийин sağılgan süttü Hazreti Umarga beret mına deydi. Al кезде Hazreti Umar'ın janına sağırgan közü körбөгөн çaldı jetelep келет. Hazreti Umar çurkap gelip hoş geldin bana süt içip alыңыз deydi. Kolunu alıp süttü oğuzdan alıp gelip Bismillah deyip içeyim degen кезде Karıgan 90 yaşta aksakal otodoy bozdop enenin emçekiden ajragan balada iylap başlar. İlagan кезде "Ma yubkike ya Aba Kilab, ey Kilab'ın atası emne ilayısın?" deydi. Dese jana Karıgan çalayda "Vallahi Allah'a kasam içem ey Umar, ey Emiril Müminin, bu sütten benim balamın jütü kelip jatar. Bu süttü benim balam sağaptır" deydi. Degen кезде balası çurkap gelip atasının moynundan kucaklar çekesinden jittap ata keldim. Sagın mına keldim deydi. Hurmatlı Müslüman bir turgan sen Peygamberin ümmetisin. Sen atanın jitini degele bilesin mi? Atan senin jitini bilemi? Akırkı jolu kaçan ушундай jittap atanın jiti dep. Hurmatlı Müslüman bir turgan. Bugün kebir ümmet atanın jiti emes, atası menen birge жүрүүдөн намыс кылат. Başkalardı razı kılar. Hurmatlı Müslüman bir turgan. Erjigittigin bilgin kelse al. Mekenin sakın. Senin mekenin Siriye emes. Senin mekenin Kırgızstan. Kırgızstan için, Kırgızstan'ın keleceği için ne kıldın? Mekendi suyu jönökey til menen ayta turgan nerse emes. Mekeninin keleceği için, mekeninin önübösü için hizmet kılуun. Hurmatlı Müslüman bir turgan. Töödagı kanday çölde жүрбөсүn, kanday jakşı жерге kelmesin, özünün çölün sagınat. Bulbuldu alıp gelip altın kabaska kamasan, tikendi özün uyasın sagınat. Siler de mana Kırgızstan degen жерден келipsizler. Özüңөрдүn mekeniңер бар. Kızmatıңарды ошол жерге кылыш милдеттүүбүз. Erjigittin kim ekenini bilgin kelse, ata enesine, tuğanlarına bolgon kusalığı deydi. Sagınabız mı? Ata enemizdi, jerimizdi, bala çakabızdı, tuğulup ösken jerimizdi. Sagınuu, ata eneni sagınuu, tuğanını sagınuu, bu da erjigittin bir belgisi eken. Erjigittin dağı bilem desek, üçüncü belgisi ötkön ömürünü, ötkön vaktısına ökülü. Attik ayı, 22'ge kirip bin, atam için emne kıldım. Enem için emne kıldım. 30'ga kirip mi? Ayaldı razılığınız değil mi? Ayaldı kıbla seyahtı, anın yüzüne karayımın. Emne için ata eneme. Emne için 50 yaşına kelgende aran balağatka jetmeyimi sajdaklık başladım. Emne için 60'ga kirsem de, 45'ge kirsem de atın öçkür tam ekinen kutulamadım. Erjigit, Haysan biline tiken? Erjigit, oşo ötkön vaktısına da öküne tiken. Tekke ketirgen vaktımız yok mu? Televizyonun janında, bolbogon dastorkonun aylanasında, WhatsApp'tın, Viber'din başkalarının aylanasında kançalagan ömrünü örüzü öttü. Hurmatlı Müslüman bir turgandarım. Oşonduktan kelgile, o jerde kıynalıp, adal emgek menen tapkan akçaңарды çeke termenen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha bir hadisinde İnne minel zunubi zemben la yukeffiruha salatu ve sıyamur ve sadaka. Bir günahlar var diye. Bir Peygamber salavat. Al günahını namaz okuyan menen joyulup ketpeydi eken.
Orada tutkан menen joyulup ketpeydi eкен. Sadaka verseniz joyulup ketpeydi eкен. Al günü kaçan joyulap dese? Men bâte kâllen min amal yedih bâte mağfurun leh. Kim ata-enemdi, bala çakandı, ömür yoldaşımdı adan emgek menen bagayın dep iştep, kelip çarçap jatıp kalgan kezde günöөлөрү keçirilip жатат. Hurmatly musulman bir tuğan. Keç işten çarçap kelip jatkanında günöөлөрүн keçirilip uktaydı eкен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahaba menen görüştü. Eng ilimdүү sahaba. Kolları kavarıp ketken eken, mazol oldu. Peygamber aytat, bu koldu Allah suyet, bana o koldu dozop karmabayt deydi. Siler uşul jerde iştep жүрgөнүңөр, oşo dozop karmabay turgan koldoruңar var. Allah suygan koldoruңar var. Allah suygan, Peygamber suygan kol emgek menen iştep jatasыңар. Bira hurmatly musulman bir tuğan. Oşonday çeketer menen, adal emgek menen tapkan akçаңды Allah razı bolbogon aram jolдорго işletpe. Keçinde şaharlarda bir-iki gün boyutta Kırgızlar'da top kafenin janında. Tiyakta. Hurmatly musulman bir tuğan. Jakında bir habarda уроженец Kırgızstan'a dedi. Kırgızstanlık dedi. Al kim bolsa bolsun. Bırak bardık Kırgızstanlık alat dedi. Bardık Kırgızstanlık adamlar jaman göz karashta bolot. İgiliğiңерди уккан кезде, силердин жакшылыгыңарды уккан кезде, кубанабыз, сүйүнөбүз. Мен жеке өзүм 12-микроөлдү мечитте ар жума Аллахым бөтөн элде ата-энесин, бала чакасын багам деп жүргөндөрдүн Аллах иштерине ийгилик бергин, адал рызкы бергин, рызкыларына береке бергин. Аларды асмандан жерден келген апат, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сактагын деп дуа кылам. Ооба, бардыгыз. Ошондуктан бул жерде кыйналып тапкан акчаңыздарды эч качан арамга Аллах разы болбогон жолго иштетпеңиздер. Пайгамбар айтат: "Баллигу анни валау ая." Менден bir аят болсо да жеткизгиле дейт. Мен убактымды 1 саат аракет кылдым ар темага ар жерден айтууга. Бирок урматтуу мусулман бир туган, ар бирибиz уккан bir жакшы сөздү башкаларга жеткизели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менден bir аят болсо да жеткизгиле дейт. Bir söz bolsa da жеткизгиле. O Peygamber'in ümmetleri. Allah Tebarakalı bardık kalayık kalktı jaratkan kezde arşka mınday dep жазып koydu. Inna rahmeti sabakat gazabi. Benim rahmatım gazabımdan jogoru turat deydi. Allah'ın rahmatı gazabıdan, karıdan jogor eken. Allah'ın rahmatını ümit kılaydı. Allah'ın rahmatını ümit kılıp umtulaydı. Başka bir hadis-i kudüs'te Allah mınday deydi. Rahmeti vasiat kulle şey. Benim rahmatım bardık dersenin kenen deydi. Senin günöңdөн da. Senin jasagan günöөлөрүңдө Allah'ın rahmeti kenen. Allah bardık günöңөрүңdү keçirer. Hurmatly musulman bir tuğan. Inna rabbeke vasi'al mağfirah. Silerdi jaratkan Allah rahmeti öte kenen deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sözün kayra kaytalayıp kulağınızla kulakçıga duyup alınız. Yok degende uşul nerse esinizde kalsa bu sabahtan men öte köngüldüm jana razı bolup ketmekmin. Peygamber afdalul cihad en yücahider racul nefseh. Cihatlardın en afzeli, en jakşısı her bir insan özünün nafsı menen cihat kılысы deydi. Bugünden başlap tameki çeksen men çekpeymin. Tameki tartpaymin. Tamekiye bergen akçamdı apama jönötöz. Tamekiye bergen akçamdı 10 so'm 20 so'm kayrımdуулuk sadaka kılam. Nasipay çeksen de oşonday. Jaman kılık jorumlarından kutulasın. Afdalul cihad, cihatın en afzeli her bir insan özünün nafsı menen, özünün kumarı menen. El mujahid. Mujahid kim? Siriyaga bargan mı? Peygamber bunday. El mujahidu men jahada nefsehu fillah. Kim Hudayi jolunda özünün nafsıga, özünün kumarına karşı cihat kılgan adam en çok mujahiddir. Hurmatly musulman bir tuğandarım. Men sözümdü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde bendege şükür kılmagan, bendege razı bolbogon Allah Taalaga hiç kaçan razı bolboyt deydi. Az telefonda Ravil Gaynidi Hazret menen süйлөштүм. Ravil Hazretke jana Eldar Hazretke bul jerdegi imamdarga, bul jerdegi bizdin musulman bir tuğandarga, Rusiyanın uşul muftiyatında işlеген insanlarga özümnün Kırgızstan musulmandar dini başkarmasında alımlar kengeşinin atынан Kırgızstan musulmandarının atынан tereң razılığımды bildirem. Oşonday ele sizlerge Kırgızstan musulmanlar dini başkarmasının mufti
Максат тамылардын саламын жеткизем. Ошондой эле менен бирге кызмат кылып жаткан Ислам университетинде мугалимдердин саламын жеткизем. Ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандарым, Кыргызстандагы ар бир мойнума аманат кылып жөнөткөн айткан саламдарды сизге жеткизүү менен биргеликте биздин Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын Москвадагы өкүлчүлүгү Бакыт мырза, Бакыттын жанында Бактыбек мырза мурда ушул өкүлчүлүктү негиздеп мусулмандардын башын бириктирип кеткен Максат мырзага терең ыраазылыгымды билдирем. Жараткан Аллах Тағала улардын иштерине ийгилик берсин. Улардын жанына келип кече балдар менен жолуп 300дөн ашык балдар келип окуп жатыптыр. Аракет кылыңыздар, окуңуздар, бирге болуңуздар, биримдик болсун. Жараткан Аллах Тағала баарыңыздарды асмандан жерден келген апат кырсыктардан сактасын. Жаратканга жалбарып Аллахтын үйүнө келдик. Сизе бүктүк. Алакан жай бир дуа кылабыз, сиздер амин деп турасыздар. Амин. نسألك يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرت. Жараткан Аллахым өзүнөн жалбарып сурадарым, ушул ийик күндө бир да күнөө калтырбастан бардык күнөөлөрүбүздү кечиргин. Вала карбан вала хамман илля фарраж. Аллахым бир да кайгы капа калтырбастан кайгыларыбызды жоюп жок кылгын я раббал аламин, жана кубанычка айландыргын. Allahümme ec'al yevmena hayran min amsina. Allah'ım bugün günümüzü keçe günden жақшыраак kılgın. Wa gadana hayran min yevmina. Erten günümüzü bugün günden daha жақшыраак kılgın ya Rabbal alamin. Allahümme agfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat. Allah'ım imanlı erkeklerin imanlı ayalların günösünü keçirgin. Musulman erkeklerin musulman ayalların günösünü keçirgin ya Rabbal alamin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.